Gikundi kia muingi wa Tharaka gitabanĩtie gĩikaro kĩa mwanya kwarĩra mĩtaratara ya gũkinyia mateta ma muingi kũrĩ atongoria megimaini na ũthii wa na mbere, na marauga ũthũkangu wa barabara cia matũra ma Tharaka utuĩkĩte gĩtango kũrĩ aikari. Natoa mwito kwa viongozi wetu wawe watu wa kuzingatia maoni ya bunge ya mwananchi, juu hawa wananchi, bunge ya wananchi natetea ndio waliwachagua, na bunge siku ya leo imesema barabara siwekwe rami kutoka Miomponi kupitia Mukodhima kupitia Nkondi isikane na ile za Gashongo. Na hizo barabara tumesema lazima zikuwe bitumen standard, sababu hatuwezi kuwa tukitoka kwa vumbi tunaingia kwa matope. Tunatoka kwa vumbi tunaingia kwa matope. We are tired of that. Na sisi tutatetea wananchi. Maugete itanya rĩao nĩ gũtetera ihoto cia mũingĩ gĩgatiba na makĩria kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ bajeti kũringana na ciĩranĩro cia atongoria arĩa mathurire, kuona mahũthagĩra ciĩranĩro cia kũmathondekera barabara ta daraca ya kũmaringia mũrĩmo wa ũtongoria na magacoka kũriganĩrwo nĩo. Na hii bunge la mwananchi ni kutetea haki na kuelimisha wananchi haki zao za kikatiba na mambo ya budget, na ile kulingana na zile manifesto za wanasiasa walipeana wakati walikuomba kura, ku make sure manifesto zao wanasiasa wamezieka kikamilifu na wananchi wafurahi kwa sababu ya maendeleo. Muhimu wake ama ile haswa ile kitu tumetusukuma tukaona kwamba tukue na hicho kikao ni kwamba ili mwananchi wa kawaida, mwananchi ambaye hataweza kukimbia kutoka hapa kwenda Nairobi, mwananchi ambaye hataweza kutoka pale Mukodhima kukimbia Marimanti, mwananchi ambaye itakuwa ngumu sana kufika kule Kadhawana headquarter offices kwenda either kukutana na mbunge wake ama kukutana na mwakilishi wake kuweza kumpatia ripoti zake. Ũthũkangu wa barabara cia matũra ũhingĩte ũthii na umĩria wa magetha mĩgũnda-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati.